Shalom, selamat pagi Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai mai jalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sobut nerion pasada hita ma guruta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombah konur nami tong-tong kubamu Bapa. Bani bagel ni panghidupimu sonage pakolongimu huban nami. Mambain boy hanami bani panorang subuton puho ibagas na horas-horas. Tuhan bay na silipukah kanami lawan nami si gano pari bani subuton ibondos hanami mahubagas tanganmu asiham na mambubahon hanami ham na manorangi ura papikiran nami songon ham gabi parmahan benami janah hanami gabi biri-biri tinubutubu ni tanganmu bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan bagas Tuhan ta Yesus Kristus ijabe na siyang marian bani panorang sogot nyarion na po isisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari banta sa darion Kamis tanggal 25 Mei tahun 2020 ay tersurat bani buku Pesalmen pindu siap 55 ayat pitu na makatahon sonon. Ay iya don nay batata anja hita bangsa pinarmahani biri-biri tinogu toku ni tangani sadarion manamin itangihon hanima sorani itaganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan dan Yesus Kristus masih perlu ipasingat perpesalmen hubani bangsa ai sonai agi hubata da subani panorang sadarion pasal hajongjongan ni nebata ibagas kuluta selaku si parmahan apa hita selaku biri-biri tinugu ni tangan ni na perlu bisa hari maningun takas doha bebata sada biri-biri maningon doha beni sir-sir ibu bayi parmahani halani anggo langa dong nama parmahani biri-biriin urah dotene itakap atape ibangan begu panoro ay na perlu bisa hali jadi pasal keamanan nah halani ai sahalap biri-biri maningon sir-sir do ibu bayi parmahani jadi huja parmahani maningon hujai do homani biri-biri ni huja ialai parmahani maningon hujai do homani lakah ni biri-biri ni nah totu sonai do homani hita ibagas perguluhan tak selaku hita biri-biri pinarmahan ni naibata huja nini naibata maningun hujai do hita malaka legan humbani adob itu tapkon nebata dalanta totu lang aman behita bahat ma nabui mangagu hita nah alanya ulang tersonggot kita ya jadi ang sipata bahat begu panoro na mangagu perguluhan ta lang salah ni nebata ay jana sebalik ni porine PHP ni bahat begu panoro na lo mangagu kita ang tetap do hita ibagas parmahanion ni nebata lang perlu mabiar hita halaniaha halani tukdo kuasa ni nebata lau mengusir haganupan ay lau paluah kon hita kumbani segala macam ancaman na lau mangagu parguluhan ta ay maase perlu do hapini hita tetap iparmahani nebata ibagas kuasa napadua ay ma sahalap biri-biri atape biri-biri langi botok tene ijado sapalan namumbu jadi rado si pata biri-biri mangida songon na ratahan do sapalan ya halak naligan pakon sapalan na pinasir-sir ni naibata kala ni ay rado iya manlembang abe sa sitong ni rado sapalan na lebih rata ay matipuan ni musuh asyaha ase boy huli biri-biri on ibuat itakko alani dong malang dong be doma malembang iya
umbani parmahani. Nah halani ai ulang komani salahkon hita ne bata anggo gati tu mang iagan hita atape marpikir hita anggo doma malembang hita hubani ne bata deran maguluhta atap jengisan marojog hita jengisan ma na jumpa kita bagas guluton lang tene bapa ina doma pasti na batado natang si botohan ija sapalan na mumpur nalaho ondos konon di pasir siron ni hubani biri-biri na pinarmahan ni. Nah halani aima na paduaon on pasal haduharon pasal kesejahteraan. Nah perlu binok kanay pasal keamanan ya. Sonari aima pasal kesejahteraan pasal haduharon ni kuluta. Babedang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo siyon do hape ni ase mardohar hita ibagas taon ase sejahtera hita maningon do hape ini ibere hita tetap dirita ibagas permaningon ni nebata nebata do butuhan pasal ijasa pala namungkur na sihul pasir-siron ni nebata hubata alania ege besibata ibagas parguluhan taon so nalang jumpa kita ope sapalan namumbur ay pangahapta dingat kita ulang man lembang kita ulang tadi kon hita nebata jana maningon tetap sir-sir hita iparmani nebata asi itu gutubu hita dasubani sapalan namumbur apa bah mata yananta lahu papuaskon horahta lahu pamalumkon horahta jana naparpudi sahali bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ipasingat hubata asiboy hapeni hita tetap aman jana tetap mardoar ibagas 10 tahun jana mertua ibagas naman dalani kuluta si gano pare kata kunci ni aima maningon itanda hita dosoran ni parmahanta alaniaha alani naibata selaku parmahan bata itandai do hita sada-sada gari jam bulan ta iboto do piga na madabu, piga na rontok, jana iboto do humani, nagabi haporluan ni parguluhan tasigano pare. Ase tapi maningon do marusaha, totap ibagus gulong taon, ase itandahita, sora ni nebata, sora ni parmahanta. Lau jahita, asi parayakonta, ahana sihol, ihor jahon hita maningon do hape ni tetap hita tangi ubani sora ni parmahanta na tonto sunay do humani ibagas parguluhan ta si gano pare marhiti hata ni nebata na imamahkon na ipatangarkon hubata maningon do humani tangi hita ubani nebata na ipatangarkon hubata alani marhiti kon ni hata ni nebata ay do boy iarusi hita boy iboto kita lau hujado hita bubado ni nebata asigebe martua kuluta halaniay sadarion tangion hita masora ni nebata sunai maturus ibagas parguluhan ta si galupan maningon do hape ni sir-sir hita manangihon sora ni parmahanta asi martua kita ase mardohar hita ase aman hita jana ase jupahan haguluhan apa malas niuhur hita anggo tetap hita sir-sir manangihon sorani parmahanta aima Tuhan nebata si paluah kita amen bertonggo mahita ajari ham hanami tongtong bapa ase tetap sir-sir hanami manangihon soramu ibagas saganupan pargulmiton nami si gano pare jana ulini petongon si pata rado ham marsahap merhiti lalu rado ham marsahap merhiti longgul ajari ham hanami tongtong Tuhan asibuy itangihon hanami hatamuin napasingat kon namanise hanami ase tetap sir-sir hanami ibubay ham marayak ubani sapalan namumbur sonay age bah parsaranan ben nami asi martuah kanami tongtong ibagas holongmu jana jumpahan malas niur ibagas panugunukun marite Kristus Yesus Tuhan nami jalam rampakon tongkon nami amen oras batanganupan selamat pagi
ando armatongon sa ganjang nereon lambin itangihon hitama sora nine bata asi martua kita jana tetap kita manggulu songon na narusukon nine bata. Salom.